Ena ke metjhine e thusang ho fumana tshwaetso ya kankere ya matswele ka potlako e tlisitsweng sepetleleng sa St Ritas Limpopo. Moo baahi ba thabisweng ke hore a keke ba tsamaya leeto le letelele ho ilo etsa diteko tsa tshwaetso ena. Nna ke motho e leng hore ke sepela Johannesburg ga ntšhintšhe gagologolo ka go hloka tsona ditirelo mo ga borena re latella metšhine ya go swana le yona e le gone e tlile go mo kwa re latella bo Gauteng re latella bo Polokwane. Ke thabile ka kudu ena go se go thabanna ke noši ke thabile ba dudišana ka nna motleng khao ka ge le gore ke gale re hloka metšhine ya go swane le e tlilego. St Ritas ke sepetlele sa bobedi Limpopo sa o ba le metjhine ya mofuta ona. Tonakgolo Steni Mathabata o re bona ke boinehelo ba hae ba o netefatsa bophelo bo ntlafetseng ba baahi. We are coming back here to say to our people that function that you used to get about 450 kilos in Rankua, you will now get that treatment here in St Ritas. Mmuso o le anong la o netefatsa hore dipetlele tse ding provinceng di fumana metjhine ena. All the other 3 districts must all have this, and of course with time we may be able to develop to some big what we call district hospital rather than just the regional hospitals. Basadi ba kgothaletswa ho etsa diteko tsa kankere ya matswele kgafetsa.